سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, in de bioscoop. in de bioscoop. په سینما کې. We willen naar de bioscoop. We willen naar de bioscoop. موږ غواړو سینما ته لاړ شو. Vandaag draait er een goede film. Vandaag draait er een goede film. نن یو ښه فلم چلیږي. De film is helemaal nieuw. De film is helemaal nieuw. فلم بیخي نوی دی. Waar is de kassa? Waar is de kassa? د ټکټ اخیستلو ځای چیرته دی؟ کاسه هغه ځای ته ویل کیږي چیرې چې سړی په دکان کې پیسې ورکوي. لکه دخل. Zijn er nog plaatsen vrij? Zijn er nog plaatsen vrij? آیا اوس هم خالی ځایونه شته؟ Hoeveel kosten de kaartjes? Hoeveel kosten de kaartjes? ټکټونه څومره بیې لري؟ Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? سرفلمي کله پیل کیږي؟ voorstelling معرفي ته ویل کیږي. Hoe lang duurt de film? Hoe lang duurt de film? فلم څومره اوږد دی؟ Kan men ook kaartjes reserveren? Kan men ook kaartjes reserveren? ما ته هم کارت ساتلی یا ریزرف کولی شي؟ Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag achterin zitten. زه غواړم په شا کې کینم. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag vooraan zitten. زه غواړم په مخ کې کینم. Ik wil graag in het midden zitten. Ik wil graag in het midden zitten. زه غواړم په منځ کې کینم. De film was spannend. De film was spannend. فلم په زړه پورې و. De film was niet saai. De film was niet saai. فلم ستړی کوونکی نه و. Maar het boek was beter dan de film. Maar het boek was beter dan de film. خو کتاب تر فلم ښه و. Hoe was de muziek? Hoe was de muziek? موسیقي څنګه وه؟ Hoe waren de acteurs? Hoe waren de acteurs? لوبغاړي څنګه وو؟ Waren er Engelse ondertitels? Waren er Engelse ondertitels? آیا هلته انګلیسي سبټایټل وو؟ راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. In de bioscoop. In de bioscoop. په سینما کې. We willen naar de bioscoop. We willen naar de bioscoop. موږ غواړو سینما ته لاړ شو. Vandaag draait er een goede film. Vandaag draait er een goede film. نن یو ښه فلم چلیږي. De film is helemaal nieuw. De film is helemaal nieuw. فلم بیخي نوی دی. Waar is de kassa? Waar is de kassa? د ټکټ اخیستلو ځای چیرته دی؟ کاسه هغه ځای ته ویل کیږي چیرې چې سړی په دکان کې پیسې ورکوي. لکه دخل. Zijn er nog plaatsen vrij? Zijn er nog plaatsen vrij? آیا اوس هم خالی ځایونه شته؟ Hoeveel kosten de kaartjes? Hoeveel kosten de kaartjes? ټکټونه څومره بیې لري؟ Wanneer begint de voorstelling? Wanneer begint de voorstelling? سرفلمي کله پیل کیږي؟ voorstelling معرفي ته ویل کیږي. Hoe lang duurt de film? Hoe lang duurt de film? فلم څومره اوږد دی؟ Kan men ook kaartjes reserveren? Kan men ook kaartjes reserveren? ما ته هم کارت ساتلی یا ریزرف کولی شي؟ Ik wil graag achterin zitten. Ik wil graag achterin zitten. زه غواړم په شا کې کینم. Ik wil graag vooraan zitten. Ik wil graag vooraan zitten. زه غواړم په مخ کې کینم. Ik wil graag in het midden zitten. Ik wil graag in het midden zitten. زه غواړم په منځ کې کینم. De film was spannend. De film was spannend. فلم په زړه پورې و. De film was niet saai. De film was niet saai. فلم ستړی کوونکی نه و. Maar het boek was beter dan de film.
maar het boek was beter dan de film. خو کتاب تر فیلم ښه و. Hoe was de muziek? Hoe was de muziek? موسیقي څنګه وه؟ Hoe waren de acteurs? Hoe waren de acteurs? لوبغاړي څنګه وو؟ Waren er Engelse ondertitels? Waren er Engelse ondertitels? آیا هلته انګلیسي سبټایټل وو؟ دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!